minta kesini di dap dari dokumen bang yuk kelap banwan jurip ya ke baningkong limba jong kene surok kena lindo tu Februari kebetulan ke jingjingai kemba lai penyo kilometer hadin yang ke jing jurip jongi ya kene surok ke balap pentrei dah ke Agarwal company ke bana Guwahati ke jing section bisa ke ba kandai penyo krul ke balap trei nanti yang kene surok nadu ke katkum ke balap mang ke balap dang pentrei nanti yang kene surok nadu usnam arja kat kandai swa jong te covid Henry hadin ba kajing jurip jongi ka basosi kolong kajing lap jongi haduk menta ni ba kam padat kan surap ti ni ba kadon sibun ka kajing sat kajing ko ha ka yak yang kantam ju pajba kantam menta la jan kaliur don kajing kerpat bakin kamploi namta ban siang rong menta jong kan surap baru hadin bangi yat yang ba jong surap ni kmi ya ke jingbit jingbiang namta jong ni surok ngilap sibun ke jingbuna hak bun ki benta ngilap ong ni persang mentuat madu jong karong ni iba wat langi dei kita expert ha dei ber kene benta jong ni surok ndai i ke jing plot ke hadu kata ke baya karong ni tung ke jinglap jongi siang hajrong jong ka khandau tentang i ke jingdu jingkremen ya kalawai jong kene surok ba wat lang itip hadin yo ba ulada bu kandon ta ba un haban pej yang kuma sausnam nrei la kalong kumning ap ni ba ap ke jingma ku khau nam ta ka dong ka than khamtam yang ba ka nong trai hibro ku wei namar lada kan ni ke surok kan jot ke batang chiteng por kumta nak leng jongi bu ke jing kantu ba so ba ban simkhe nam ta jong ne kam te bat hadin bangin de ban jurip nam ta jong ne surok ni lalet ya kendu ru nam ta jong SDO jong kludi nam ta jong ka motion road ni bokoi ha ke jing sha nak leng jongi ha bangi wan ha kane ra office do SDO ni khmi lenti bangi yo ban kendu sisndon yu executive engineer ku ba bandai ban khmi leng ba jong ka division jong ka motion road ni bokoi haswa bangi wan sane kemau ru ba mensem senam hobnai disembar kandu tre kawan ban pli ya ka motion road division leng ba jong sembut menteri rangba kata ba Preston Tensong hak tu por la panda ba ya kamu suruh la panda ha suruh division kan don la jong snap rekam hapo jong kadong katanya kamu suruh hibro we bat hak tu por don ru kejing kular kejing liang jong bahaswa habna Januari musnam arjar apply en sa pentri kam no bat kan long pura kan kejing wan pli kejing break sosi kelong bahadu menta mi nai April ru impat idak have day bakni benta habang iwat jing tip ke kadau bahadu menta empat don step engineer hapo jong musnut kalong bahadu menta ngisnutu wa empat don ustaf tang uweru bantrei hapo jong kani ke office jong ni step engineer hapo musnut division te kunta ibu ke jing kerpat jing tentu ke department hibro kuis ko ba ban penbiang no nam ta jong kini staf nong trei ni i basibun ki kun sama jong kadong ka thanjungi ki ba siat serum seneng ki bom don kam don jam ALM ting sno thu bang don kam ku namar ta ban penbiang no nadu pion ki staf ki ban trei na ha kum ta jong ka office jong uni i hapo mau sundur division kenang baki ki kam borok kin long ki back wat la kata ngim semyo kalat min kren leng ba i ha kan kesni namar su thu umpat lak ban wan trei hang ni namar ngi su thu don in chat ban pej nam ta mu sundur Nrei empat lak ban trei namar ba don kita staf ban trei ringkat batu ting su kemen sekadai sekoban ai kublai ru nam ta SDO kludi yang kamu sundut bang liok kalap ban plu jumut isibun jing jing kia jing shon yang kamu sundut ibu koi hawdai khamtam bat kisurok ki bayat nak koi kadong sakui pat bat khamtam yok ban pensngau ba hadin mejud deb jurip leng bang surok na rindo tu Februari nak liang jung la kular khmat jungi keseng ba sa sim kia ya kene benta ba ya kino jing bombiang julang ba jo ke jinglak jo ni kontraktor un sapha ban sasin pat un kho yak tai baro ke bala ke bomlong un sapha repair pat hu baro nam ta ke jing bomdon jo ke bombiang i hapo mosunut nak liang jung khmat jungi kung seng undang ke jing kular un sairap ban sim khelam ban budin yak baro kenang ba ke jing jo kadong ka than mosunut inla ban penwandur kenang ba paj ba yang mosunut hibur kuwe kin yo ke jing suk hakul kom trikam nakpor syakpor